ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро манзури шумо мегардонем. нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз бузургтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии кишвар ба шумор рафта, бунёди он дар роҳи таҳкими истиқлоли энергетикӣ, рушди устувори иқтисоди миллӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон нақши муҳим дорад. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, сохтмончиён бо ҳисси баланди масъулият ва ватандӯстии шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. иншооти бузурги гидроэнергетикӣ нерӯгоҳи барқиёби Роғун яке аз муҳимтарин иншооти стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ пеш меравад. ҳоло дар ин корзори нангу ному зиёда аз 19 000 сохтмончиён пайи иҷрои масъулияти худ барои ояндаи дурахшони ватан заҳмат мекашанд. зеро бунёди ин нерӯгоҳ барои таъмини амнияти энергетикии кишвар, рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ тибқи нақша ҷараён дошта, марҳилаҳои муҳими сохтмонӣ бо истифода аз техника ва таҷҳизоти муосир амалӣ карда мешаванд. корҳои вобаста ба баланд бардоштани сарбанд, бетонрезӣ, таҳкими иншооти гидротехникӣ, сохтмони дарвозаҳои нақби С4 ва обқабулкунакҳои доимӣ бо суръат пеш меравад. ҳоло мо дар минтақаи ядрои сарбанд қарор дорем. сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки зиёда аз 19 000 нафарро ташкил медиҳанд, бо азми қавӣ талош доранд ки бунёди ин иншооти бузурги гидроэнергетикиро дар муҳлатҳои муайяншуда бо сифати баланд ба анҷом расонанд. дар қитъаи кони 17 кашонидани маводи гилхок ба таври шабонарӯзӣ дар ду баст идома дошта, маводи гилхок сараввал аз санҷиши лабораторӣ гузаронида шуда ба минтақаи ядрои сарбанд фиристода мешаванд. айни ҳол мо қарор дорем дар захирагоҳи кони 17 ки дар ин ҷо маводҳои захирашудаи мо маводи 0200 ки дар тарафи чапи мо қарор дорад ва миқдори захирашудаи мо 600 000 кубро дар бар мегирад ва маводи 050 дорем дар ин захирае ки ҳаҷми захирашудааш 55 000 кубро дар бар мегирад ва вазъани боз маводи 020 дорем ки 8000 кубро дар бар мегирад ки мо захира кардаем. ин маводҳои захирашударо мо бо тариқи корҳои лабораторӣ пас аз гузарондани корҳои санҷишӣ ба сарбанди асосӣ равона мекунем ки дар онҷо мо ба хобонидани мавод машғул мешавем. пас аз хобонидани қабати гилхок дар ядрои сарбанд аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳ зичии хок ва сифати кор санҷида шуда, баъдан барои хобонидани қабати баъдӣ иҷозат дода мешавад. айни замон мо дар қитъаи ядро қарор дорем. корҳои хобонидан, тахту ҳамвор намудан, қабат ва қабат хобондани маводҳои зонаи 1 гилхок рафта истодааст. корҳои сохтмонӣ дар қисмати болоии сарбанд ва дар қисмати поёнии сарбанд рафта истодааст. айни замон мо дар сатҳи 1176 сантиметр қарор дорем. корҳои сохтмонӣ дар қисмати болоии сарбанд хобондани маводҳои шағалзамин дар сатҳи 1146 метр рафта истодааст. маводҳои хобонида шудаи қитъаи зонаи 1, зонаи 2 ва зонаи 3 филтрҳои зонаи гузариш дар сатҳи 1176 метр қарор дорад. сифати корҳои сохтмонӣ бевосита аз тарафи гурӯҳи намояндаи фармоишкаш ба тариқи шабонарӯзӣ назорат карда мешавад. мо кӯшиш мекунем ки маводҳои хобондашудаи сарбандро дар муддатҳои муайян
با صفت بلند به اتمام رسانیم. مهندسان تاجیک در همکاری با متخصصان بین المللی برای تطبیق تکنولوژی‌های نوترین، تأمین صفت بلند ساختمان و رعایت معیارهای بی‌خطری فعالیت شبانه‌روزی می‌برند. محض توسط دانش، تجربه و مسئولیت شناسی آنها کارهای مرکب مهندسی در سطح بلند اجرا می‌گردند. ساختمانچیان این جبهه سازندگی با مهنت صادقانه و زحمتی پیوسته در شرایط گوناگون اقلیمی برای سری وقت انجام یافتن کارهای ساختمانی سهم ارزنده می‌گذارند. با مقصد نتیجه‌گیری از روند کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی که روزهای اولی ماه می در شهر کلوب به عمل آمده بود، در شهر کلوب جلسه ستاد برگزار گردید. در جلسه نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани، اعضای ستاد، راهبران کمیسیه‌های ساحوی، نمایندگان تشکیلات مؤسسه‌ها و دیگر ساختارهای مربوطه اشتراک نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. 8 می با مقصد نتیجه‌گیری از روند کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی که روزهای اولی ماه می در شهر کلوب به عمل آمده بود، در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب جلسه ستاد تحت راهبری رئیس ولایت ختلان برگزار گردید. در جلسه نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای ستاد، راهبران کمیسیه‌های ساحوی، نمایندگان تشکیلات مؤسسه‌ها و دیگر ساختارهای مربوطه اشتراک نمودند. در آغاز جلسه راهبریت ولایت به تمام ساختارها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و شهروندانی که در برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی سهمگذاری نمودند، اظهار سپاس و منتداری بیان کرده، تاکید داشتند که محض هماهنگی و همکاری زیچ تمام نهادها و روحیه بلند همدیگر فهمی میان مردم امکان فراهم آورد تا وضعیت زیر نظارت قطعی قرار گرفته، کارهای برقرارسازی در مهلت کوتاه به راه مانده شوند. ضمن جلسه قید گردید که شب 1 می در نتیجه بارشات شدید از معیار زیاد، مجرای سیلپرتوهای شورکسای و دیونسای از حدود مقرره خود بیرون شده با ساکنان یک قطار محله‌های شهر خسارات جدی رسانیدند. طور ذکر شد با دستور سپارش‌های به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فوراً ستاد جمهوریوی تأسیس داده شده، کمیسیای مخصوص در هیئت 6 گروه کاری سفربر گردید. گروه‌های مذکور ارزیابی ضرر، رسانیدن کمک‌های فوری، تازه نمودن کوچه و محله‌ها، برقرارسازی اینفراساختور و تامین امنیت سانیتری را به راه ماندند. در جریان کارهای آموزشی و ارزیابی در مجموع 470 منزل استقامتی مورد معاینه قرار داده شد. در نتیجه معین گردید که یک منزل استقامتی پورا خراب گردیده، 5 خانه دیگر قسما آسیب دیدند. همچنین در زیاده از 350 منزل استقامتی اساساً انشاءات یاری رسان ضرر دیده است. تاکید گردید که از روزهای اولی حادثه تا امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، به صدها عائله ضرر دیده کمک‌های مادی و مالیوی و مواد نیاز اول دسترس کرده شدند. از جمله تا امروز به 322 عائله ضرر دیده کمک‌های ضروری رسانیده شده. امروز نیز کارهای دسترس نمودن یاری‌های نوبتی به دیگر خانواده‌های آسیب دیده ادامه می‌یابد. ابراز گردید که برای سرعت بخشیدن به کارهای برطرف‌سازی، تکنیک و تجهیزات ضروری و مواد سوزشواری پورا تامین گردیده، گروه‌های کاری وظیفه‌دار شدند که تا آخر روز کارهای باقی مانده را پورا انجام دهند. همزمان با مقصد پیشگیری خروج بیماری‌های سرایتی و تامین وضع مساعد سانیتری، کارهای بی‌ضررگردانی و پاکسازی محیط زیست نیز وسعت داده شوند. در ادامه گفته شد که منزل استقامتی که پورا خراب گردیده است از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب از نو ساخته شده به استفاده داده می شود. همچنین 5 منزل قسما آسیب دیده در هماهنگی با تشکیلات و اداره‌های دخلدار برقرار کرده خواهد شد. به مسئولین دستور داده شد که به عائله‌هایی که انشاءات یاری رسانشان ضرر دیده است مواد ساختمانی از حساب کارخانه‌های استحصالی شهر دسترس کرده شود. قید گردید که مجموع کمک‌های رسانیده شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 50 نامگوی را در بر گرفته، تمام اشیاء روزگار، مواد غذایی و دیگر لوازمات ضروری را فرا می‌گیرد. پس از انجام جلسه رئیس ولایت ختلان از جریان رسانیدن کمک‌ها، کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی، برقرارسازی اینفراساختور و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی برای اهالی ضرردیده بازدید نمودند. ضمن صحبت با مسئولان و ساکنان تاکید کرده شد که با استفاده از تمام امکانات و ذخیره‌های موجوده باید هر چه زودتر وضع اجتماعی اهالی آسیب دیده به اعتدال آورده شده، کارهای برقرارسازی با سرعت بلند ادامه داده شوند. رسانیدن کمک‌ها به ساکنان از آفت طبیعی ضرردیده شهر کلوب ادامه دارد. چنین کمک‌ها در پرتو سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده به تحکیم روحیه همبستگی و دستگیری طبقه‌های نیازمند جامعه مساعدت می‌نماید.
сокинони аз офати табиӣ зарардидаи маҳаллаи роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб имрӯзҳо таҳти ғамхорӣ ва дастгирии пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтанд. Дар доираи сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои осебдида кӯмакҳои моддӣ ва маводи ниёзи аввалия дастрас карда шуд. кӯмакҳои аввалин дараҷаро ҷаноби олии пешвои муаззами миллат ба мардуми Кӯлоб овард. мо шаҳрвандон миннатдорем ва барои 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар пеш аст мо камари ҳиммат баста барои ободии ватанамон хизмат мекунем. кӯмакҳои пешниҳодшуда зиёда аз 50 номгӯи маводи заруриро дар бар гирифта, аз ҷумла маҳсулоти хӯрокворӣ, орд, равған, биринҷ, шакар, макарон, оби нӯшокӣ, либос, лавозимоти рӯзгор ва дигар ашёи муҳимро фаро мегиранд. ҳадаф аз ин иқдом дастгирии иҷтимоии аҳолии зарардида ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои оилаҳое мебошад, ки аз офати табиӣ осеб диданд. Як ҳафта мешавад, ки расонидани кӯмакҳо ба маҳаллаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб ба таври мунтазам идома дошта, то имрӯз ба 322 оилаи зарардида ёриҳои моддӣ дастрас гардидааст. ҳамзамон корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ бо иштироки сохторҳои давлатӣ, мақомоти маҳаллӣ ва гурӯҳҳои махсус бо суръати баланд ҷараён доранд. барои барқарорсозии инфрасохтор ва таъмини амнияти сокинон техника ва нерӯҳои зарурӣ ба минтақаҳои осебдида сафарбар карда шуданд. корҳои тозакунии кӯчаҳо, барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ, расонидани ёрии аввалия ва таъмини амнияти шаҳрвандон ба таври шабонарӯзӣ идома доранд. сокинони маҳаллаҳои зарардида аз дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, изҳор медоранд, ки чунин ғамхориҳо дар ин рӯзҳои душвор ба онҳо рӯҳияи тоза, нерӯи нав ва умеди бештар мебахшанд. ноҳияи Ёвон ҳамчун яке аз минтақаҳои муҳими кишоварзии вилояти Хатлон пас аз боришоти шадид ва омадани сел ба марҳилаи фаъоли корҳои барқарорсозии инфраструктураи обёрӣ ворид гардидааст. бо ҷалби техникаву таҷҳизоти зарурӣ, мутахассисони соҳа ва саҳми фаъоли сокинон, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ вусъат пайдо намуданд. ҷиҳати ҳарчи зудтар барқарор намудани фаъолияти мунтазами шабакаҳои обрасонӣ ва таъмини саривақтии заминҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ аз ҷумлаи минтақаҳои кишоварзии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, дар ҳудуди он 21593 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд мебошад. таъмини ин заминҳо бо оби полезӣ тавассути 177 километр шохобу каналҳои обёрӣ амалӣ мегардад, ки дар рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва таъмини ҳосили фаровон нақши калидӣ доранд. дар натиҷаи боришоти шадид ва омадани сел рӯзҳои охир зиёда аз 30 километр каналҳои обёрӣ зери лою сай монда, ба фаъолияти мунтазами шабакаҳои обрасонӣ мушкилоти ҷиддӣ эҷод намуданд. бо дарназардошти аҳамияти муҳими таъмини деҳқонон бо оби полезӣ, бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва сохторҳои дахлдор корҳои барқарорсозиро таҳти назорати доимӣ қарор доданд. мақсад ва мароми шабонарӯз кор кардани мутахассисон шаҳодати он медиҳанд, ки ҳар чӣ зудтар ин камбудиҳоро мо бартараф карда оби полезиро ба хоҷагиҳои деҳқонӣ расонем. бо ин мақсад ҳарчи зудтар бартараф намудани мушкилоти ба миёномада ва ба ҳолати муқаррарӣ баргардонидани фаъолияти шабакаҳои обёрӣ, айни замон 64 техникаи махсус дар мавзеъҳои осебдида ба таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда истодаанд. мо сокинони сарбаланди ҷамоати диёти Сураи Сурх миннатдории худро ба ҳукумати кишвар, алахусус ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар ин рӯзҳои мушкилӣ дар бари мо истоданд, то ки ин мушкилӣ бартараф карда шавад. ҳамзамон сокинони ноҳия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ тавассути ҳашарҳои дастаҷамона дар корҳои тозакунии каналҳо ва рафъи мушкилоти ҷойдошта саҳми назаррас мегузоранд. ин ҳамбастагӣ ва дастгириҳои мардум бори дигар нишон медиҳад, ки сокинони ноҳия дар лаҳзаҳои душвор барои ҳифзи манфиатҳои иҷтимоӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ муттаҳидона талош менамоянд. айни ҳол тамоми пойгоҳҳои обкашии ҳудуди ноҳия пурра фаъолият намуда, ҷиҳати таъмини мунтазами заминҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. масъулин итминон доранд, ки бо истифода аз тамоми имконият ва сафарбар намудани қувваву воситаҳо мушкилоти мавҷуда дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин бартараф гардида, таъмини хоҷагидорон бо оби полезӣ пурра ба эътидол оварда мешавад. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор.
дар ноҳияи рошқалъа бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 7 муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур бо суръат ҷараён доранд. гузориш дар ин хусус. ба хотири арзанда истиқбол гирифтанаш ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот сохтмони 7 муассисаи томактабӣ дар ноҳияи рошқалъаи вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон бо маром ҷараён дорад. бинои муассисаи томактабӣ дар маркази ноҳияи рошқалъа аз 2 ошона иборат буда барои фарогирии 200 кӯдак пешбинӣ гардидааст. Сохтмони бино аз рӯи лоиҳаи ҷамъияти саҳобии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмии ҷустуҷӯии Саниос идома ёфта дар пешбурди корҳои бунёдӣ 45 нафар сохтмончиён саҳми арзишманд доранд. Фармоишгари сохтмон муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта аллакай беш аз 75% корҳои бунёдӣ ба анҷом расонда шуданд. имрӯзҳо андовакунии дохилу берунаи муассисаи томактабӣ идома ёфта дар як вақт барқчиён ба васлу насби хатҳои интиқоли барқ машғули кор мебошанд. дар баробари бунёди бино сохтмони таваққуфгоҳ, амбори сӯзишворӣ, инчунин майдони бозӣ барои кӯдакон аз рӯи лоиҳа пешбинӣ карда шудааст. таъминоти муассисаи томактабӣ бо гармӣ дар фасли зимистон бо истифодаи деги буғӣ ба таври марказонидашуда ба нақша гирифта шудааст. дар худи бинои муассисаи таълимӣ дар баробари утоқҳои бозиву хоб, машғулиятҳо, инчунин утоқҳо барои ивазкунии либос, ошхона бунёд мегардад. ҳамчунин дар дигар деҳаҳои наздику дури ноҳия сохтмони муассисаҳои томактабӣ барои аз 60 то 100 нафар кӯдак идомаи воқеӣ дошта фисади муайяни кор дар онҳо иҷро гардид. вусъати корҳои сохтмонӣ таъминоти саривақтӣ бо масолиҳи сохтмонӣ ва азми қавии бинокорон имкон мебахшад то чунин биноҳои барои соҳаи маориф муҳим дар пешоруи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба истифода супурда шавад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи рошқалъа, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар ноҳияи айнӣ тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат гирифта корҳои ободонӣ дар деҳаву маҳаллаҳо бо маром идома доранд. дар дораи ин иқдомҳо дар ҷамоати деҳотӣ Рарз низ татбиқи як қатор лоиҳаҳои иҷтимоиву инфраструктурӣ роҳандозӣ гардида онҳо ба беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинон ва рушди маҳал мусоидат менамоянд. ҳамкорамон Асомиддин Ғиёсзода гузориш медиҳад. Рарз аз ҷамоатҳои калонтарини ноҳияи айнӣ ба шумор меравад ва сокинонаш дар раванди ободонию созандагӣ саҳми назаррас гузошта бо татбиқи лоиҳаҳои созандагӣ ба истиқболи ин санаи тарихӣ омодагии ҷиддӣ мебинанд. ин иқдом пеш аз ҳама ба беҳтарсозии шароити зиндагии мардум ва рушди инфраструктури маҳаллӣ равона гардиданд. аз ҷумла дар деҳаи Шаватки боло майдончаи муосири варзишӣ бунёд гардида барои ҷавонон ва наврасон шароити мусоид ҷиҳати машғул шудан ба варзиш фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон дар деҳаи Фалмовуд бинои нави муассисаи таълимӣ идома дошта барои хонандагон шароити мусоиди таҳсил фароҳам мегардад. дар маҳаллаи Кони Зари деҳаи Гузарибод бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми сокинон бунёди 6 синфхонаи иловагӣ идома дошта он имкон фароҳам меорад ки мушкилии норасоии ҷойҳои нишаст барои хонандагон бартараф гардида сифати таълиму тарбия беҳтар карда шавад. иншооти мазкур бо назардошти талаботи муосир сохта шуда барои фароҳам овардани муҳити мусоиди таҳсил мусоидат хоҳад кард. инчунин дар деҳаи Фадмев бинои нави муассисаи таълимӣ бунёд гардида пас аз мавриди истифода қарор гирифтанаш барои хонандагон шароити замонавӣ таҳсил муайё месозад. синфхонаҳои барҳаво ва инфраструктури зарурӣ имкон медиҳад ки раванди таълим дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. дар деҳаи Похуд бошад бунёдкорӣ, обиёрӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 156 гектар замин амалӣ гардида истодааст. ин иқдом барои рушди соҳаи кишоварзӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъмини амнияти ғизоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. инчунин дар деҳаи Рарз майдончаи варзишӣ нав сохта шуда барои сокинон бахусус ҷавонон имконияти беҳтар ҷиҳати машғул шудан ба варзиш муҳайё мегардад. барои бунёди ин иншоот дар баробари дастрасии масолеҳ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия саҳми соҳибкорон ва ҷавонон назаррас арзёбӣ мегардад, зеро қисми бештари корҳои сохтмонӣ бо ҳавасмандии сокинони деҳа амалӣ гардидааст. бояд таъкид кард ки чунин корҳои ободонию созандагӣ дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар амалӣ гардида ба пешрафти деҳот
و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. ساکنان جماعت رز نیز با روحیه بلند وطندوستی در تطبیق این اقدام‌ها سهمگذار بوده جشن 35 سالگی استقلال وطن را با دستاوردهای ارزنده سزاوار استقبال می‌گیرند. از صامدین غیاث‌زاده، ناحیه عینی، اخبار. معاملات غیرقانونی مواد مخدر عمل نامطلوب و طبق مقررات قانونگذاری جنایت میباشد. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی فعالیت گروه متشکل جنایت پیشه را مشاهده نموده در نتیجه عملیات تفتیشاتی دلیل جنایی را معین و اعضای آن را دستگیر نمودند. تفصیلات در گزارش نوبتی. قاچاق مواد مخدر یکی از جنایت‌های وزنین به حساب رفته آن با پیشرفت و امنیت جامعه، اقتصاد و سلامتی آدمان ضرر جدی می‌رساند. نوبسته از اشکار و پیشگیری پیوسته معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور، هنوز هم دلایل قاچاق و انتقال مواد مخدر توسط خط سرحد دولتی از افغانستان به تاجیکستان به مشاهده می‌رسند. گروه‌های متشکل جنایتی فرامرزی افغان در همبستگی با همسلکان جنایتی خود از حساب شهروندان تاجیکستان با راه و اصول‌های پنهانی کوشش می‌کنند که مواد مخدر را به تاجیکستان وارد و من بعد آن را به کشورهای خارجی انتقال دهند. ولی در که مسئولیت، مناسبت جدی و مهارت بلند کسبی کارمندان مقامات حفظ حقوق بخصوص نهادهای امنیتی و سرحدی جمهوری به آنها امکانیت نمی‌دهد که مقصدهای ناپاکشان را عملی سازند. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در اجرایی با خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در گذرگاه گمرکی 5 پایان ناحیه جیهون ولایت ختلان دلیل قاچاق واسطه نشادار آشکار و پیشگیری کرده شد. 3 نفر اعضای گروه متشکل جنایتی فراملی احمدی عزتالله سال تولدش 2002 ساکن قریه قطرمل ولسوالی ایمان صاحب ولایت قندوز افغانستان مجرد راننده автомашинаи боркаш انوری غلام سرور سال تولدش 1957 زاده ولایت قندوز افغانستان ساکن جمهوری تاجیکستان شهر وحدت کوچه اسماعیل سامونی بینای 16 ا خانه 49 اویلادور و شهروند جمهوری تاجیکستان علیف شمس‌الدین قاسیموویچ سال تولدش 1966 ساکن دهه چورباغ جماعت دهاتی استقلال ناحیه جیهون ولایت ختلان اویلادور راننده автомашинаи боркаш با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر بازداشت گردیدند. از آنها به مقدار 2 کیلوگرم مواد مخدر نوع حشیش دریافت و مصادره کرده شد. در هفته چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی از روی نشانداد بازداشت شدگان معین گردید که سرکرده گروه جنایتی رستم محمد سال تولدش 1992 ساکن شهر قندوز ولایت قندوز افغانستان این مقدار واسطه نشه‌آور را ماهرانه در داخل 2 قالین کلان و 20 عدد جاینماز جایگیر کرده توسط شریک جنایتیش احمدی عزتالله با автомашинаи тамғаи مرسدس بنز رقم قید دولتیش 9171 ال به طور قاچاق از افغانستان به تاجیکستان انتقال داده است. همین 2 تا قالین بود، 1 تا بکس که داخل اینا مواد مخدر جایگیر بود. شهروند افغانستان عبدالرحمن دست ما داده گفت امید سر پول در اکای شمس تسلیمش کرد. گفت امیر ما آوردن در اکای شمس تسلیم کردیم. طبق مصلحت پیشکی اعضای گروه جنایتی شهروند جمهوری تاجیکستان علیف شمس‌الدین قاسیموویچ مواد مخدر را باید از احمدی عزتالله دسترس میکرد و بعدا آن را به شهر دوشنبه انتقال داده به هممسلک جنایتی شهروند افغانستان انوری غلام سرور که ساکن شهر وحدت میباشد میسپارید. از روی نقشه جنایتی تحریزی شده انوری غلام سرور باید مواد مخدر را به خارج کشور انتقال میداد. شهروند افغانستان احسان با من زنگ زد که یک بارخالته و 2 قالین رو به دوشنبه روان کردن در کار. در داخل بارخالته و قالین ها مواد مخدر جایگیر بود. من آنها را از دست او دسترس کرده هنگام گذشتن به نقطه گمرکی دولتی مرا دستگیر کردم. چند قبل توسط فیسبوک و واتساپ به نام رستم شاه محمدی که خواردادی میشه از افغانستان با ما تماس گرفت. گفت که ما برات یک 2 عدد قالین رایی میکنم که چند جای نماز که در داخل آن مواد مخدر جای به جای بود. این میرا را تو با استرالیا رایی کن. قبل از اینکه ما جنسا را تسلیم شوم کارمندای امنیت در شهر وحدت مرا امرای جنسا یک جای دستگیر کردند. ببینید و خود قضاوت کنید. این شخصی از آدم و آدمیت دور و دورویه و منافق که خود را نمازخوان مسلمان اصیل و حافظ قرآن میپنداشت جای نماز
ин матои барои ҳар як мусалмон муқаддасро ки ҳамчун саҷдагоҳ хизмат менамояд ба сифати махфигоҳи интиқол ва қочоқи маводи мухаддир истифода кардааст. шаҳрванди афғонистон Анвари Ғуломсарвар муддати зиёда аз 10 сол инҷониб дар ҳудуди Тоҷикистон дар фазои орому осоиш бо зану фарзандонаш истиқомат карда аз имтиёзҳои давлатии кишвари пазиранда пурра бархурдор буд. намакношиносӣ изҳор намуда барқасдона қонунгузории ҷумҳуриро вайрон кард, даст ба амалҳои номатлуби зидди башарӣ зад. طبق خلاصه اکسپرتیزای سودی مواد دریافت شده واسطه نشادور نوع حشیش بوده وزن عمومیش 2 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. اوید به حالت مذکور با دسترسی ماده‌های 200 قسم 3 و 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. در مقیاس جهانی ثابت گردیده است که 1 گرم مواد مخدر میتواند به سلامتی زیاده از 10 نفر انسان ضرر کلانی جسمانی رساند. پس اگر قاچاق 2 کیلوگرم مواد نشاور آشکار و پیشگیری نمی‌گردید عاقبت آن به حیات زیاده از 20000 نفر ساکن سیاره آسیب جدی می‌رساند. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در معین آشکار و پیشگیری کردن جنایت‌ها از جمله قاچاق مواد مخدر به حس وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و عقل و ذکاوت بلند ساکنان مملکت تکیه می‌نماید. تنها با راه مبارزه آشتی‌ناپذیر با این ظهورات زشت و ننگاور می‌توان امن و آسایش جامعه، ثبات کامل و رشد به میلان کشور را تأمین نمود. افرادی که درآمدی با راه جنایت به دست آمده را بالاتر از ارزش‌های ملی، وجدان و انصاف و مهمتر از همه بالاتر از عمر انسان می‌دانند، هرگز پای آبادی و آینده نیک نیستند. از جمله چنین اشخاص پهن‌کنندگان مواد نشه‌آور می‌باشند که باعث بدبختی صدها میلیون نفر در روی جهان گردیدند. کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی نفرانی که در تشکیل فسادخانه استعمال و پهن نمودن مواد نشه‌آور مشغول بودند دستگیر نمودند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. برای حفظ لازمه شهروندان و پیشگیری از خطرهای استفاده موادهای مخدر صنعی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئولان مقامات حفظ حقوق پایتخت را وظیفه‌دار نموده بودند که در این سمت چاره‌های قطعی اندیشند. بهر اجرای دستور سپارش‌های راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مسئولان ریاست اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در حدود پایتخت چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذراندند. در نتیجه چاره‌بینی‌های مذکور شهروند اسمت‌الله فریدون انوارویچ استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه زرافشان 2 سنه تولدش 7 مارس سال 1998 معلوماتش عالی ختم کننده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فاکولته فارماسیوتی با گمان دست داشتن به استعمال و معاملات غیرقانونی ماده‌های پسیخوتروپی نوع پرگابالین دستگیر کرده شد. هنگام کافتکاب شخصی اسمت‌الله فریدون از او 1 عدد بارخالته پلی‌اتیلنی دارای 9 عدد قوطی کارتونی با نوشتجات بیاگابالین که 1260 کپسول را تشکیل میداد دریافت گردید. معلوم گردید که نامبرده مواد پسیخوتروپی را از داروخانه‌ها دسترس نموده با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت به چکنه فروشی میان اهالی خصوصاً جوانان مشغول بوده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی عملی ناپاک دیگر ساکن پایتخت شهروند ظریف عظمت یوسفویچ استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه فردوسی کوچه نعمت قرابویف سنه تولدش 12 فوریه سال 2001 معلوماتش عالی ختم نموده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فاکولته فارماسیوتی با گمان دست داشتن به معاملات غیرقانونی ماده‌های پسیخوتروپی دستگیر کرده شد. از نامبرده 50 قوطی نوشتجات بیاگابالین که در داخل آنها 7500 حب پسیخوتروپی موجود بود دریافت گردید. موافق معلوماتنامه شعبه اکسپرتیز سودی اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مواد مصادره گردیده از شهروند اسمت‌الله فریدون انوارویچ و از شهروند ظریف عظمت یوسفویچ ماده پسیخوتروپی نوع پرگابالین را تشکیل می‌دهد. معین کرده شد که نامبردگان حب‌های پسیخوتروپی نوع پرگابالین را غیرقانونی به دست آورده آن را با مقصد چکنه فروشی و به دست آوردن مبلغ مفت بین اهالی خصوصاً جوانان استفاده می‌بردند. نسبت شهروند ظریف عظمت و اسمت‌الله فریدون با ماده 128 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شده برای چاره‌اندیشی به سود ارسال کرده شد. در ادامه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
ҳолати дигари фурӯш ва паҳн намудани воситаҳои нашъадор дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ошкор гардид. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии шаҳрванд ҷалилов илҳомиддин гурезович санаи таваллудаш 15 январи соли 1976 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур бо истифода аз сагҳои хизматӣ аз замини манзили истиқоматӣ пинҳонгоҳи махсус омода карда шуда ва ҳамчунин аз таҳхона ва гирду атрофи бинои истиқоматиаш як миқдор воситаи нашъадор ва дигар лавозимот ки барои истифода ҷамъ гардида буд дарёфту мусодира карда шуд. тибқи хулосаи экспертизаи судии агентӣ муайян карда шуд ки маводи дарёфт шуда воситаи нашъадори навъи ҳашиш мебошад. нисбат ба ҷалилов илҳомиддин гурезович бо моддаи 200 қисми 2 ва 200 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. аз ҷониби кормандони раисати агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри бохтар шаҳрванд одинаев умеҷон сулаймонович санаи таваллудаш 7 августи соли 1986 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри бохтар ки пеш бо моддаи 252 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст бо гумони даст доштан дар ташкил ва нигоҳдошти фасодхона барои мунтазам истеъмол намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ҳамчун гумонбар дастгир карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматиаш воқеъ дар шаҳри бохтар аз таҳхонааш як миқдор воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш ва моддаи психотропии навъи прегабалин ки барои ташкил ва истифодаи амалҳои номатлуб яъне фасодхона ва истифодаи воситаҳои нашъадор шароит фароҳам месохтааст дастгир гардид. муайян гардид ки одинаев умеҷон сулаймонович дар таҳхонаи манзили истиқоматии худ воқеъ дар шаҳри бохтар фасодхона барои истеъмол намудани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ташкил намуда манзили зикргардидаро ба шаҳрвандон намозов нусратулло нуралиевич ҳамроҳи файзулло ҳабибуллоевич ва рустам ном шахс барои истеъмоли воситаи нашъадор ва моддаҳои психотропӣ пешниҳод мекардааст. нисбат ба одинаев умеҷон сулаймонович бо моддаи 205 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. гумонбаршудагон ки ба савдои чаканаи маводи нашъадор машғуланд бо амалҳои ғайриқонунии худ ба ҷомеа зарари ҷиддӣ расонда боиси афзоиши ҷинояткорӣ ва бадшавии вазъи саломатии аҳолӣ мегарданд ва боз дар мисоли натиҷаҳои ба даст омадаи зайл ки онро ки паҳн мекардааст аз ҷумла хатмкардагони донишгоҳи тиббӣ ки вазифаи аслии хатмкунандагони ин муассиса аслан ҳифзи саломатии ҷомеа аст на баръакс. тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон нафароне ки ба содирот ва фурӯши маҳсулоти тамоку ва машрубот бе тамғаҳои аксизӣ машғуланд ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. зимни гузарондани чорабиниҳои навбатии оперативии ҷустуҷӯӣ якчанд ҳолати ғайриқонунии бе тамғаи аксизӣ ба муомилот баровардани тамоку дар ҳудуди шаҳри душанбе ошкор гардид. шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон рӯзии фарзин назруллоевич санаи таваллудаш 23 июни соли 2001 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор кӯчаи гулзор зимни аз назаргузаронии автомошинаи тамғаи опел вектра рақамҳои қайди давлатиаш 5152 ва 07 ки таҳти идораи рӯзии фарзин қарор дошт ҳангоми кофтукоби шахсӣ аз он 500 қутии тамокӯи навъи эсеченҷ ки бе тамғаи аксисӣ нигоҳ дошта мешуд дарёфт ва мусодира шуд. ҳамчунин аз рӯзиев назрулло нуруллоевич санаи таваллудаш 7 ноябри соли 1982 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор кӯчаи гулзор зимни аз назаргузаронии дукони фурӯши маҳсулоти хӯроквориаш ки дар шаҳри ҳисор ҷойгир аст 18 қутии сигори навъи эсеченҷ ки бе тамғаи аксизӣ буд дарёфту мусодира карда шуд. дар баробари ин муродзода абдураҳмон ҳаид истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор ҷамоати деҳоти мирзоризодеҳаи сурхакчашма санаи таваллудаш 4 сентябри соли 1985 зимни кофтукоби шахсӣ аз манзили истиқоматиаш 500 қутии сигори навъи эсеченҷ ки бе тамғаи аксисӣ банду баст шуда буд дарёфт карда шуд. нисбат ба шаҳрвандон рӯзии фарзин рӯзиев назрулло ва муродзода абдураҳмон мутобиқи моддаи 639 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шуда хулосаҳои он ба суди шаҳри ҳисор ирсол гардид.
мубориза бо амалҳои номатлуб ва пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ як самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳамин замина дар ноҳияи Данғара ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи Данғара ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид ки дар он аъзоёни шӯро, роҳбарияти ноҳия, сардорони мақомоти суд, милитсия, амнияти миллӣ, нозирони минтақавӣ, роҳбарони донишгоҳу муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, имомхатибон, раисони ҷамъиятҳо ва дигар масъулону фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. мавриди зикр аст ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрӣ бо роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон ки санаи 25 апрели соли ҷорӣ дар ноҳияи Данғара баргузор гардид, рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар се моҳаи аввали соли 2026 натиҷагирӣ карда шуда барои рафъи камбудиҳои мавҷуда масъулини сохторҳои марбута муваззаф гардида буданд. меҳвари асосии шӯрои имрӯзаро масъалаи болозикр ташкил медод ки раиси шӯро, прокурори ноҳия камбудиҳои ҷойдоштаро дар ҳама соҳаҳо бо далелҳои мушаххас номбар намуда ҷиҳати ислоҳу бартараф намудан вазифагузорӣ намуданд. ҳамчунин сабабу омилҳои афзоиш ёфтани вазъи ҷинояткорӣ дар ҳудуди ноҳияи Данғара дар се моҳаи аввали соли 2026 ва роҳҳои пешгирӣ намудани онҳо дар шӯро баррасӣ карда шуд. таъкид гардид ки омӯзгорон, падару модарон ва аҳли ҷомеа бояд ҷиҳати таълиму тарбияи наврасону ҷавонон назоратро ҷиддӣ ба роҳ монанд. мақсад ва талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак низ он аст ки сифати таълиму тарбия беҳ шавад ва кӯдакон дар рӯҳияи ростқавлӣ, ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ ба воя расанд. вобаста ба мавзӯи дигари ҷаласаи шӯро, вазъи иҷрои қонунгузории ҷорӣ оид ба пешгирии экстремизми динӣ, терроризм ва дигар равияҳои ифротгаро дар давраи соли 2025 ва се моҳи соли ҷорӣ бо ёдоварӣ аз қонунҳо ва стратегия дар самти муқовимат бо экстремизм ва терроризм изҳори нигаронӣ рафт. амали ташвишовари дигар ин вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ аз ҷониби ронандагон ки боиси фавти шаҳрвандон гардидааст нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 зиёд ба қайд гирифта шудааст. масъулини соҳа ҷиҳати назорати ҷиддии роҳу нақлиёт вазифагузорӣ шуданд. дар хусуси муқовимат бо экстремизм ва терроризм зикр карда шуд ки бо назардошти вазъи ҳассос ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир ҳар як сокини кишвар ҳушёрии сиёсиро аз даст надода баҳри таҳкими ваҳдату осоиштагӣ ва рушду шукуфоии диёри хеш талош намоянд. аз рӯи натиҷаи таҳлилу баррасии мавзӯъҳои болозикр шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Данғара қарори дахлдор қабул кард ки дар асоси он аҳли маориф, нозирони минтақавӣ, имомхатибон, раисони ҷамъияту маҳаллаҳо ва шахсони фаъоли ҷомеа вазифадор шуданд ки ҳамаи нерӯ ва имкониятҳои худро ба он равона созанд ки корҳои оммафаҳмонӣ вобаста ба шарҳу тавзеҳи қонунҳо бештар ва таъсирбахш бошанд то ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон пешгирию муқовимат бо экстремизму терроризм пурзур гардад ва истифодаи сариштакоронаю пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи қувваи барқ дуруст ба роҳ монда шавад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. майдони умумии заминҳои короми обӣ ки барои истифодаи самараноку оқилона ба саҳмдорони 3173 хоҷагии деҳқонӣ дар ноҳияи Дӯстӣ вобаста гардидааст, 15250 гектарро ташкил медиҳад. бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ кишоварзон аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода менамоянд. ҷараёни корҳои саҳроӣ ва фаъолияти хоҷагиҳо дар гузориши ҳамкорамон Гулчеҳраи Саттор. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Дӯстӣ бо фарҳанги баланди заминдорӣ ном бароварданд, зеро дар ин ноҳияи иқлимаш гарм деҳқонони асилаш дар як сол аз 1 гектар замин зиёда аз 3 ҳосил гирифта, бозорҳои истеъмолии ноҳия, вилоят ва пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанберо бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин менамоянд. кишоварзони соҳибтаҷриба дар аввали моҳи апрел ҳосили босифати картошкаи барвақтӣ ва дигар намуди сабзавотро ба бозор бароварда дар фаровонии маҳсулот ва қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ бо маводи ғизоӣ саҳм мегузоранд. то имрӯз дар ноҳияи Дӯстӣ 11634 тонна сабзавот истеҳсол гардидааст, ки дар ин саҳми бахши аҳолӣ хеле зиёд аст.
ساکنان سربلند دهه نوآباد جماعت دهات نوریبخش در زمین‌های نزدیحولگی خود از همه پیشتر سبزوات بروقتی را کشت نموده وارد بازارهای استعمالی می‌گردانند و در این برابر در زمین‌های نزدیحولگی خود به چاره‌داری نیز مشغولند که از این حساب اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم‌تر می‌سازند. با استفاده از راه‌های اینوواسیونی در قطعه‌های نزدیحولگی سهامداران دهات تمام فصل سال سبزوات و پولیزی و غله‌دانگی و لوبیاگی کشت و پرورش نموده اولا احتیاج اهل عائله بعداً ذخیره 2 ساله محصولات فراوانی بازار را تامین می‌کنند. حاصل لبلابی امسال فراوان شدگی 90 درم فروخته استیم 1 کیلوگرم شه. پیاز 70 درم 80 درم. ای کارتشکا فایدهش امسال نقص داره. محبت و هوسمندی به زمین پرسخای دیار دهقانان اصیل را وادار می سازد که تمام فصل سال با استفاده از اصول معاصر پرورش حاصل فراوانتر به دست آورده در برابر تامین سبد استعمالی روزگار خود را نیز آبادتر سازند. خواجگی ما زیاده از 3 هکتار زمین است. 1 هکتار کارتشکا زیر پلان که بر وقتی کردیم ماهای دیکابر علاقه حاصل را جمع آوری کرده است. همه زراعتمون در زیر پلان که کاریده نسبت به دیگه خواجگی بر وقتتر با حاصل جمع آوری کرد و بازار کشورمون پیشنهاد کرده. این خود 350 سنتر حاصل جمع آوری کرده استودیم با دوام داره. این فراوانی بازگوی آن است که برزگران اصیل این ناحیه با شکرگزاری ملکیت استثنایی دولت زمین را ثمره بخش استفاده برده در بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی افزون نمودن محصولات با صفت واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده موفق می‌گردند و این پیشروی ها ثمره صاحب دولتی و صاحب اختیاری است که دهقان تاجیک در کشت، پرورش و استحصال و فروش محصولات آزادی کامل دارد. در برابر دیگر محصولات رسیده امروزها در ناحیه جلال‌الدین بلخی جمع آوری حاصل شفتالو ادامه دارد که از نتیجه زحمت صافدلانه باغداران و استفاده اصولهای معاصر اگرتکنیکی شهادت می‌دهد. این نشانداد بازگوی آن است که همکاری با متخصصان و انتخاب نوع‌های موافق به اقلیم می‌تواند به افزایش حاصلناکی و تامین بازار استعمالی با محصولات باصفت مساعدت نماید. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در ناحیه جلال‌الدین بلخی جمع‌آوری حاصل شفتالو آغاز گردید. کشاورزان و باغداران ناحیه با استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده و همکاری با متخصصان ساحه امسال نیز به گرفتن حاصل فراوان و خوش‌صفت نائل گردیدند. طرز درست به راه ماندن فعالیت کاری در ساحه کشاورزی در ناحیه جلال‌الدین بلخی امکان داده است که باغپروران در موسم بازار را با نوع‌های گوناگون میوه‌جات بخصوص شفتالو تامین نمایند. مثلا در همین خواجگی که عین حال ما قرار داریم در مساحت زیاده از 50 صد زمین 10 نوع شفتالو پرورش می شود. علاقه جمع‌آوری حاصل پیشپز ادامه داشته در قطارهای دیگر حاصل شفتالوی میانه‌پز و دیرپز خوب مشاهده می شود. خواجگیداران ابراز می نمایند که محض همکاری با عالمان و متخصصان ساحه امکان داده است که سالهای اخیر صفت و حجم محصولات بهتر گردد. امروزها در برابر تامین طلبات بازار داخلی همزمان محصول دسترنج باغداران ناحیه جلال‌الدین بلخی را صاحبکاران از سر زمین خریداری کرده به دیگر دولت‌ها نیز صادرات کرده ایستادند. باغداران ناحیه با حس بلندی مسئولیت زمین استفاده بری با پرورش درختان میوه‌دهنده مشغول بوده سهم خود را در تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه می‌گذارند. 50 سوتق زمین باغ داریم، قریب زیاده از 10 نمود شفتالو است. لیچک، پشمک، مثال این امریکانسکی پیشپزک‌ها. با این شفتالوی داریم که لیچک پیشپزک ای تمام شده برابر ایش میبروید. با دیگر نموده شاید با 4 روز شد ما نمی شفتالوی مثال پیشپزک برو آوردیم. ایرا مثال خریدارا میآیند همین سر زمین خریداری میکنند و دیگر جاها را میبرند مثال با باقی ماندهش اینا برو آورده در قد ره مثال سودا کرده است. با گفته مسئولان شرایط مساعد اقلیم وادی و تجربه غنی دهقانان برای افزایش حاصلناکی زمینه خوب فراهم آورده است. در ناحیه 580 هکتار باغ‌های شفتالو
موجود است که دهقانان از چند نوع شفتالو پرورش میکنند. نوهای پیشپزک و به صادرات روانه شده. باد هوا برای باغپروران مساعد آمد. باغها غرق حاصل هستند. بسیارتر محصولات ما را با دولت‌های خارج و فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان صادرات میکنند. хоҷагидорони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа навъҳои серҳосил ва ба иқлими водӣ мутобиқро интихоб намуда сол аз сол доираи боғҳоро васеъ ва сифати маҳсулотро беҳтар мегардонанд. маҳз таваҷҷӯҳ ба парвариши ниҳолони хушсифат ва нигоҳбини дурусти боғҳо имконият додааст ки ҳосили имсола фаровон ва рақобатпазир бошад. дар ҷамоати мо махсусан ба соҳаи ҳамин шафтолу майлу завқи зиёд доранд, чунки аз солҳои гузашта ва таҷрибаи ниёгон инро мерос гирифта ва барои таъмини рӯзгори худ ва таъмини бозори дохилаву ба содирот нигаронидашуда хело ҳам муҳим ва саривақтӣ мебошад. деҳқонон иброз менамоянд ки мақсад аз фаъолияти самараноки онҳо пеш аз ҳама таъмин намудани фаровонии бозор бо маҳсулот, баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи кишоварзии мамлакат мебошад. бо вусъат ёфтани ҷамъоварии ҳосил умед меравад ки маҳсулоти боғпарварони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ на танҳо талаботи бозори дохилиро қонеъ мекунад, балки барои содирот низ имкониятҳои бештар фароҳам меорад. исмоил соҳибназарён, искандари саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ахбор. дар шаҳри турсунзода кишоварзон бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ аз як қитъаи замин ду ҳосил ба даст меоранд. ҳоло ҷамъоварии ҳосили картошка, пиёз ва дигар маҳсулот идома дошта, қисми зиёди он ба бозорҳои дохил ва хориҷи кишвар содирот карда мешавад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. таҷрибаи дар як вақт гирифтани ду ҳосил аз замин самараи дилхоҳ ба бор овард. дар шаҳри турсунзода дар асоси тавсия ва бо мақсади иҷрои намунавии сипоришҳои ҳукумати кишвар дар ин замин картошка киш шуда буд ва баъди коркард дар байни қаторҳо кӯчати тарбуз гузаронида шудааст. картошка аллакай ҷамъоварӣ мешавад ва тарбуз бошад дар ҳолати хуби нашъунамо аст. ҳолати аслӣ нишон медиҳад ки таҷрибаи меҳнаткашони тоҷик дар самти истифодаи самараноки замин таҷрибаи ғанӣ ва ҷанбаҳои намунавӣ касб мекунад. ин таҷриба имкон медиҳад ки аз як замин дар як вақт ду ҳосил ба даст оварда шавад. дар ҳудуди ҷамоат деҳот дастворги истиқлолият заминҳои аз самаранок истифода бурдан ҳар сол аз як гектар замин ду бор ҳосил гирифта мешавад. якум ҳосил гандум мекунанд, дуюм ҳосил шолӣ мекунанд, якум ҳосил картошка мекунанд, дуюм ҳосилда тарбузу ҳолезию пахта мегзаронанд. дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри турсунзода ҷамъоварии ҳосили картошка ва пиёз оғоз гардидааст. деҳқонони ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолият бо истифода аз обу ҳавои мусоид ва таҷрибаи ғанӣ ҳосили фаровон ба даст оварда ҷамъоварии ин навъи маҳсулотро ба роҳ мондаанд. дар ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолияти шаҳри турсунзода дар маҷмӯъ зиёда аз 1850 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад. аз ин ҳисоб дар майдони 140 гектар картошка, 240 гектар пиёз ва дар қисми боқимондаи заминҳо дигар намуди зироат киш гардидааст. дар заминҳои кишоварзии ҷамоати деҳот мана ба ҷамъоварии ду ҳосил заминҳо истифода бурда шуда истодааст ки аз қабили мана дар раватҳои асосии картошка, тарбуз ва дигар он зироатҳои кишоварзӣ кишт карда шудааст. ҳосили ҷамъоваришуда барои таъмини бозорҳои дохилӣ равона гардида ба хориҷи кишвар низ содирот мешавад. масъулини соҳа таъкид менамоянд ки рушди кишоварзӣ ва истифодаи самараноки замин ба афзоиши истеҳсолот ва таҳкими иқтидори содиротии минтақа мусоидат мекунад. дилшод раҳмонзода ва садриддин иброҳимзода аз шаҳри турсунзода барои барномаи иттилоотии ахбор. кормандони агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади риояи русти истифодабарии нерӯи барқ, таъмини бехатарии техникӣ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо чорабиниҳои маърифатӣ ва тадбирҳои санҷишиву назоратиро идома медиҳанд. ин навбат чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе роҳандозӣ гардид. бо мақсади истифодаи самараноки нерӯи барқ, риояи қоидаҳои истифодаи энергия ва пешгирии талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе бо иштироки кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд.
зимни баргузории чорабиниҳо масъулини соҳа бо сокинон ва соҳибкорон суҳбату вохӯриҳо анҷом дода оид ба масъалаҳои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, риояи талаботи техникии шабакаҳои барқӣ ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии энергия тавсияҳои муфид пешниҳод намуданд. таъкид гардид ки истифодаи оқилонаи захираҳои энергетикӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини суботи энергетикӣ ва рушди устувори иқтисоди кишвар ба шумор меравад. ҳамзамон масъулин зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳолати истифодаи таҷҳизоти барқӣ, риояи қоидаҳои техникии бехатарӣ ва вазъи ҳисобкунакҳои барқиро мавриди омӯзиш қарор доданд. гуфта шуд ки чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома ёфта, ҳадафи асосии он баланд бардоштани маърифати энергетикии аҳолӣ, пешгирии қонунвайронкуниҳо ва таъмини истифодаи самараноки нерӯи барқ мебошад. масъулин аз сокинон ва соҳибкорон даъват ба амал оварданд ки дар самти сарфаю сариштакорӣ ва риояи қоидаҳои муқаррар гардида саҳми фаъол гузоранд. бо мақсади омӯзиши дараҷаи омодагии сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо марбут ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, ҳамчунин тайёрии нерӯҳо ва воситаҳои мақомоти идоравӣ ҳангоми бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва ноҳияи Панҷ машқҳои амалии намунавӣ баргузор гардид. ҳадаф аз гузарондани чорабинии мазкурро масъулин ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминларза, ба вуқӯъ омадани сӯхтор ва обхезӣ аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф кӯчонидани сокинон ва таъминоти онҳо бо эҳтиёҷоти зарурӣ маънидод карданд. нахуст масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо хонандагон ҷиҳати қоидаҳои пешгирикунандаи ҳолатҳои табиӣ саволу ҷавоб анҷом дода сатҳи дониши онҳо санҷида шуданд. ҳамзамон иштирокчиён вобаста ба рух додани офатҳои табиӣ расмҳои мувофиқро тасвир намуда пешниҳоди ҳозирин гардониданд. ин чорабинии намунавӣ дар муассисаи таълимии рақами 20 ноҳия ташкилу баргузор карда шуда хонандагон аз худ тайёрии хуби омодагии пешгирикунандаро дар ҳолатҳои сар задани офатҳои табиӣ бо маҳорати баланд нишон доданд. вобаста ба нақшаи баргузории машқи мудофиаи граждании намунавӣ баъди садо додани бонги хатар, хонандагон ва омӯзгорони муассисаи мазкур ба ҷойҳои муайяншудаи бехавф эвакуатсия шуда ба нафарони осебдида аз ҷониби кормандони ёрии таъҷилӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида шуд. тибқи тартиби муайян гардида бошад, тавассути техникаву мошинолоти зарурӣ сокинон ба маконе ки дар он хаймаҳои муваққатӣ гузошта шуда буд интиқол карда шуд. қайд гардид ки баҳри бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техникӣ дошта сари вақт чораҳои зарурӣ андешида шуда тайёр намудани нерӯҳои ғайриҳарбӣ ба мудофиаи гражданӣ, гузарондани машғулиятҳо бо ҳайати роҳбарикунанда, ҳайати фармондеҳӣ, иншооти иқтисодиву иҷтимоӣ, ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, омӯзонидани категорияҳои гуногуни аҳолӣ, гузарондани машқу тамринҳои мудофиаи гражданӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Панҷ ба таври доимӣ чунин чорабиниҳои амалӣ ба роҳ монда мешавад. дар охир иштирокчиёни фаъоли рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Панҷ, ахбор. мутахассисони агентии обуҳавошиносӣ ҳавои кишварро дар рӯзҳои наздик номусоид пешгӯӣ карданд. дар натиҷаи мушоҳидаҳо муайян карда шуд ки ҳавои боронӣ дар қисмати бештари ҷумҳурӣ ва ҳавои хокбориш дар минтақаи Хатлон ба вуқӯъ меояд. гузориши Қурбон Қурбонзода. кормандони агентии обуҳавошиносӣ вазъи ҳаво дар кишварро ноустувор пешгӯӣ карданд. тағйирёбии ҳаво аз қисмати аввали рӯзи 10 май ба амал меояд. мушоҳидаи ҳаво бо истифода аз технологияи муосир ҳаракати шамол ва борону раъдубарқро ба самти кишвар муайян намуд. аз ин лиҳоз номусоидаи ҳаво дар душанбе, вилоятҳои Бадахшон, Суғд, Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пешгӯӣ шудааст. рӯзҳои 10 ва 11 майи соли ҷорӣ дар қисмати бештари қаламрави ҷумҳурӣ ба истиснои минтақаҳои шарқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ноустуворшавии вазъи боду ҳаво дар назар аст. дар шаҳри Душанбе ноҳияҳои кӯҳӣ яъне ки Рашт, Нуробод, Тавилдара ва Варзоб низ дар назар аст. дар ноҳияҳои вилояти Суғд боша аз он ҷумла дар ноҳияҳои Доманакӯ яъне ки Панҷакен ва Айнӣ низ пешгӯӣ карда мешавад. назорати вазъи ҳаво муайян намуд ки баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонро нахуст чангу ғубор фаро мегирад. ҳавои хокбориш бо суръати гуногун ҳаракат дорад ва он аз санаи 10 май ба чанд шаҳру ноҳияҳои вилоят воруд мегардад.
санаи 10 май соли ҷорӣ аз самти ҷануб ворид шудани анбӯи ҳавои ғуборолуд дар қисми зиёди ноҳияҳои вилояти хатлон аз он ҷумла дар ноҳияҳои ҷанубӣ буда чангу ғубор ба амал меояд. ҳавои пур аз хоку чанг дар ҳудуди вилояти хатлон санаи 11 май дар пайи резиши борон тоза мешавад, вале мутахассисон ҳушдор медиҳанд ки дар ҳоли шиддат ёфтани борон сокинони наздик ба мавзеъҳои селгузар эҳтиёт бошанд ва аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ин гуна вазъи боду ҳаво то санаи 11 май боқӣ монда бинобар сабаби ба амал омадани боришот чангу ғубор нест шуда боришоти бошиддат дар шаҳри куллоб, ноҳияи данғара, ноҳияи ёвон ва ноҳияҳои водибудаи ҳамин вилоят яъне ки ховалин, муъминобод ва шамсиддини шоҳин дар назар аст. мутахассисон дар рӯзҳои 10 то 12 май ки раъду барқ ва борону жола ба амал меояд баланд гаштани сатҳи об дар руду дарё ва омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ доштаро аз эҳтимол дур намедонанд. рӯзҳои 10 то 12 дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ноҳияҳои суғ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба амал омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта низ дар назар аст. вазъи ҳаво дар кишвар аз санаи 13 май мутаъддил шуда ҳарорат ба рӯзҳои қаблӣ бармегардад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.